Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, cayana atiku. Mako koe mailoki mak guru ripasalena alu kalu atuongeng tau ripakalepi Madecen ni taeng kalingani madecen. Andi Paharuddin. Andi Paharuddin ia rega ritelae puasila puang aseng papakaraja tau ugi ia rega karaisila karaeng aseng papakaraja tau mangkasai rijajiangi ritanggala 7 Agustus taung sisebu aseraratukna 54 alena ritu di tau malepi ripak banmai ia malak nenia politisi pole Kabupaten Maros. Purai mancaji wakil Bupati Maros bunga weka 2. Ia naritu taung sisebu asera ratukna asera pulona asera angkanna 2 epa. Nenia maka 2 ia naritu tahun 2005 angkana 2010 periode maka 2 riduai periode ro mak dembangi si bawa Andi Najamuddin Aminullah Bupati Maros riwetuero alenana politisi pole ri Partai Golkar Kabupaten Maros. Riolo dek nanapa namancaji Bupati Maros Andi Paharuddin maitani telengengi alena ria pamarentangenna Maros. Puratoi mancaji kepala desa ri desa Moncolloe, Camak Mandai, Camak Tandralili, Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Maros. Risaliwen nairo puratoi makateni jabatan eksekutif. Nenia puratoi makateni jamang anggota DPRD Kabupaten Maros. Ripilekada Maros 2010 napancaji alena kebureng Bupati masa jabatan periode 2010 angkana 2015. Nana rendreng depo kak dapi mancaji wakilena. Naikia riak kacoy renah angkana nih mutama sakda rirapi maka 2 pole ri eneng pasangan kebureng Bupati riawana pasangan Muhammad Hatta Rahman na Andi Harmil Matotoran. Ripilekada Maros 2010 napancaji alena kebureng Bupati masa jabatan periode 2010 angkana 2015. Nana rendreng depo kak dapi mancaji wakilena. Naikia riak kacoy renah angkana nih mutama sakda rirapi maka 2 pole ri eneng pasangan kebureng Bupati riawana pasangan Muhammad Hatta Rahman na Andi Harmil Matotoran.